Poštovani gosti, poštovane kolege i dragi naši učenici, sve vas pozdravljam i zahvaljujem na dolasku na našu završnu priredbu kojom obeležavamo završetak još jedne školske godine. Bila je ovo teška godina. Bila je ova godina puna izazova. Smatram da smo svi položili ovaj nazovimo godišnji ispit. Smatram da smo svi pokazali visok nivo razumevanja. Tema naše današnje priredbe je lepota različitosti. Biće izvedene numere na ruskom, engleskom, nemačkom i romskom jeziku. Pa upravo imamo potrebu razumevanja različitosti na svim nivoima. Pa upravo moramo razumeti i različita mišljenja i različite stavove. Proces obrazovanja i vaspitanja je veoma složen. Proces vaspitanja i obrazovanja zahtjeva aktivnosti svih nas. Sve te aktivnosti su nam olakšane našom divnom decom. Našom divnom decom. Danas slavimo njihove uspehe. Danas nagrađujemo najbolje među njima. Danas ćemo pohvaliti i nastavnike i učitelje. Imam potrebu da pohvalim 3 nastavnice koje su organizovale ovu priredbu. To su Svetlana Zarić, Vesna Bojić i Evgenija Kojić. Kao i sve druge koji su im pomagali u organizaciji naše završne priredbe. Imam potrebu da pohvalim i sve naše učenike i učesnike. Na kraju priredbe poslaćemo jednu poruku. Biće to poruka ljubavi. Biće to poruka razumevanja. Biće to poruka poštovanja. Sada vas pozivam da uživate u našoj priredbi. Sada vas pozivam da uživate u uspesima vaše dece. Sada vas pozivam da uživate u rezultatima našeg zajedničkog rada. Živjeli!